Kryetari i Komunës së Kërçovës Aleksandr Jovanovski thirri në takim kryetarët e bashkësive lokale për të identifikuar problemet prioritare në përrethinn e qytet. Në fillim, ai pati një vërejtje për qytetarët e cilët hedhin mbeturina vend e pa vend, ndërsa si shembull e morri fshatin Vraneshtic. Ja zamoli фирмата за среќа ти е излевало пресрети цела дива депонија ја изчисти. После неколку дена кога отидовме заедно и директор на комуналец и дел работени од општината, отидовме да видиме до кај е текот на работата со патот. Видовме дека одново на истото место се створа нова депонија. И тука морам да према сите апел да упатам, не дојдов ја, ни во Враneштица, ни во Зајас, ни во Гара, ни да им фрлам ѓубре. Значи ѓубрево сами си го фрламе, сами си правиме и овде, значи, едно ветување ќе ви дам дека ќе ги изчистиме сите диви депонии, но доколку сами си стварате депонии, друг пат нема да се случи такво нешто. Jovanovski nuk I diskutoi problemet një nga një me të pranishmit, por vetëm u dha të mbushnin nga një formular me kërkesat e tyre. Në takim kishin ardhur 80 qytetarë nga bashkësitë lokale me qëllim diskutimin e problemeve, por Jovanovski lëshoi mbledhjen menjëherë pas fjalimit, me çka disa prej qytetarëve mbetën të zgënjur. Tha një letër me mbush, por unë mendova dhe pritësha se ndoshta do ketë edhe një dialog që mund të bisedojmë me gojë kështu diçka kërkesë ose sqarime ose shpjegime, kështu që nuk e di se kuptova dhe unë mirë si ku çka. Disa ikin, disa përrin ala këtu dhe gradonačelnik odbarаме да ни помогне во реализација неколку инфраструктурни проекти. Најпрво, значи, пристапниот пат до селото Попоец, патот низ селото, значи низ селските куќи и дополнување на постоечкиот селски водовод. Banorët kërkesat e tyre me shkrim për nevojat në vendbanimet ku jetojnë do t'i mund t'i dorëzojnë në komunë dhe më pas të shqyrtojnë nga kryetari për realizim.